Ne, nije problem to da može. Pitanje je da li će da radi. A možda u... Samo čovr. Jedna jedinica vojske Jugoslavije je upravo u graničnom pojasu prema albanskoj međi. Zatražila je pomoć od ove artiljerijske jedinice jer je grupa bandita terorista iz OVK pokušala da prođe na graničnom području i sada će ova artiljerijska jedinica da odgovori vatrom, odnosno da pokrije taj prostor svojom vatrom. Dakle, top haubica Nora, kalibra 152 mm, upravo je sad pripremljen za dejstvo po banditima iz OVK. Morali smo sačekati par minuta jer je bespilotna letelica upravo na ovom području, tu iznad mesta gdje je locirana ova artiljerijska jedinica, tako da otvaranje vatre u vremenu kada je bespilotna letica iznad nas jeste vrlo opasna stvar, pošto može da pozove odmah lovačku bombardirsku avijaciju NATO-a. 30-59, puni! Nema još. Zategni. Pali! Zakon! Podrum tamo, u dvorište, trk.